Bafowethu ngeke nikholwe nayi le nkulumo kaMthandeni SK ke laphana ke esiyenza abantu abaningi bakhomenta iy'nkulumo ey'ningi ezahlukahlukene ke emva kokuthi ke ahlangane ke nongangezwe lakhe sikhuluma ngesilo ke sakwaZulu ke laphana ke uMiss Zulu. UMthandeni SK ke ubhale inkulumo ke laphana ke ekhasini lakhe ke eposta ngalolu hlobo ubhale ukuthi ke inkinga ontanga bami nje bazitshena ukuthi ke ngifana nabo kanti ke qha badlala ukungazi kusho uMthandeni ke SK ke laphana ke asazi ke bafowethu le nkulumo esho ukuthini ngithe isiqiniseko esemide ke asiyithathe siyibeke njengoba injalo sifisa ukuzuva lakho mbukela semakhaya ke nandi icome lisho uMthandeni mfoka manqele dibana ke nongangezwe lakhe ke laphana ke hambisana ke nongezwe mchono ke laphana ke baze baxhawulana kwakhombisa ukuthi ke kwakuhle kanje laphana ke uthi uMthandeni kodwa ke inkinga la ikhona ontanga bakhe ke basitshena ukuthi ke bafana naye uthi ke qha ayikho into enjengaleyo badlala ukungazi. Bafowethu asazi uma ke uwazi uMaskandi ke umulazi ijongo uwazi amabhinqa ngikholwa ukuthi le nkulumo ke uMthandeni khona la ayibhekisa khona noma ke khona lento ayizama ukuyiveza ngobuyena bakhe nje uqobo lwakhe njengoba ke ungumthandeni ke SK ke labana ke asazi ke bafowethu ke kodwa ke kuhle ke lokho sikubonayo ke ukuthi isilo sethu ke sakwaZulu siyawathanda kakhulu amabhinqa futhi ke siyawakhonza kakhulu njengoba ke sivamisile ke ukuthi ke sibonakale ke nawo lento inhle kakhulu kodwa ke ngifisa ukuzwa umbono wakho siphinde sidibane kwezinye.